ngiyayikhetha inkosi enkulu yasebuhleni bamaNazaretha unyazi lwezulu. Amen. Ukubani ngaleli sabatha lanamuhla siguqe kunye namaNazaretha semphefumulo ihlangene nenyama. Amen. maNazaretha uShembe ubani? maNazaretha uShembe ubani? Uma sonke sikwazi futhi siqonde ukuthi uShembe uNkulunkulu, asiyiphatheni kahle endleleni kaShembe. Ngelinye ilanga maNazaretha kuzofika umhla uphela, asiyiphatheni kahle. Indaba kaShembe ayihlonishwe, futhi uShembe akahlonishwe. Bathi abaxoxayo abadala uShembe wakwanikeza uJoshua umthetho, ewunikwa uShembe. Wamtshela wathi njengoba uMose manje engasekho sekuwena uzothatha udondolo noma ubhoko uholela abantwana ezweni ofika kulo, uzofika ungagani ungathandwa intombi yakulelozo. Wazenza uJoshua ngathi indlebe yakhe isokile uyezwa, wayiseliphula izwi likaShembe. Ithi inkosi yamaNazaretha mayisixoxa ngoJoshua, ithi edala uJoshua wathi mayefakwe enhlabathini bese sithatha umphefumulo wakhe thina boShembe siwubuyisele kuyena ethuneni, ingoba uJoshua waphula izwi lethu. Into eyadala ukuthi uJoshua abuyisele umphefumulo wakhe ethuneni ingoba wenzani? Waphula izwi likaShembe. Bayingaphulelanga. Oh, ngawacela mina isibongo ezweni laseBergville, bese ngibe mningi la eMlazi ethempelini laseThabani kuMshumayeli uMkhize. Amen. Ayikho intombi maNazaretha njengomuntu angafuni ukukhumbula ukuthi ngelinye ilanga kuzomiwa phakathi komzimba wakhe thiwa ngingumhambi. Afuna ukuthi yena mayidla isono asidle nangemfoloko. Roma 7:1. Anazini bazalwane, anazini makholwa noma maNazaretha, sikhuluma nabantu abazi umthetho ukuthi umuntu oyini obusa umthetho, umuntu oyiNazaretha uzobusa umthetho ngesikhathi sonke sokuphila. Uyabona nje mawuhlula umthetho waleli sonto, hamba mawuzwa nje uthi uyakwehlula, ngoba vele lo mthetho wathathwa nguwe lapha kuverse 11 emthandazweni wesabatha. Khumbula ukuthi namhla wena akubali uma wakho, akubali umkakho, akubali ingane, kubalwa wena. Umuntu obalwayo la nguwe opha umsisakho ethi ngiyayikhetha inkosi enkulu yasebuhleni. Mawusuzwa ukuthi uqalisa kulingana, hamba, kodwa ungafuni ukukhuluma intando yakho. Uzofika isikhathi kuthiwa ngingumhambi, thiwa thuma umqondisi wakho akhanyisa indlela yakho, izokhanya usaphambana nezwi lakhe. Yathi indoda endala siyificecela isonto esandokudlula emhlabeni yakagcina, yathi ngifisa ukwazi ukuthi sikhona isiphakhe esidlula uShembe. Sikhona yini isiqhwaga esedlula uShembe? Uyazi la kuthina kunabantu imphefumulo yabo abayothi mabedlula emhlabeni ibuyele phakathi emhlabathini, umuntu ayophila nempethu nentuthane ezwa ngenxa yokufuna ukugeja ngabomu. Ukithuka uNkulunkulu asenzele lona elihle kangaka. Kunabantu namhlanje kulokhu hanjwe nabo thi ungasali, sidlula endaweni ethize siye ekhaya, sibantu bambelela, ungasali siye ekhaya. Kodwa yena wona namhlanje la kuleli themba la esontweni akafuni ukushintsha indlela yakhe yokuhamba, azimisele ekwenzeni intando kaShembe. Ngelinye ilanga uShembe maNazaretha, uShembe mdala, uyabona uShembe mdala, ngeke uzumkhohlise, uhlabelele, kodwa uShembe uyayazi inhliziyo yakho. uShembe uyabazi ubuqili bakho, ungasifihlela nje kodwa yena ngeke umfihlela. Ngiyakugarantela ngeke uShembe, ngeke. Enkosi
Kwasinilanga kusuka indoda inamadodana amabili. Ayikholwa le ndoda inamadodana amabili. Isithi le ndoda kunamadodana ethi bafana bami sekuzofika isikhathi ngihamba emhlabeni. Kanwani kuzofika isikhathi ngihamba emhlabeni. Mangifika kobaba nobaba omkhulu ngothi nginishiye nobani. Zahamba lezi insizwa zawuhlangana la ihlangana khona zaseyihlunga zathi lo hayi ngiyamthanda kodwa unemcondo wasala loyo kwathiwa lo ngiyamthanda unefiga wasala nefiga yakhe kwathiwa lona hayi upakshile unamabhubsi wasala namabhubsi wasekuthiwa lona akanafiga akanazinqa kodwa unestays wasethathu nalo omunye ngalana wabheka wathi hayi lona uyelo unalo kulokhu wathi badala ikhanda akukho lutho wamshiya wathi lo omunye hayi uma inyathela lona unyathela ngabantwana kodwa la emlonyeni akabonakala ngaba unkosikazi waleli khaya wasala kwathathwa lo onale ngqondo onokuthi bayikhuluma ngenhlonipho zaseyibuyela kuyise lezi insizwa zathi baba sesinabo abantu esifisa basakhelele ikhaya kwasekwenza usiko lokuthi ahambe kuyocelo zacelwa lezi ingane zomuntu kwenziwa zonke imfanelo zokukhala zaze zasina lezi ingane zisina kuleli ceke zombili ingane abafana belamana uShembe mdala uyabona mhla ufika noma ungadla inhloboni yesono bese ucasha ngeposition uyabona mhla ufika mdala uShembe ukuthi nje mina ngazi kuye kwenzekeni simjwayele nje la esontweni ahlule ngisho senikhuza athi abanye mina sabengene ephaketheni la kanti ngizonikhipha ulakazi athi ngizonikhipha ephaketheni and uzosikhipha zithe seyigani lezi insizwa zombili kuhleliwe nje egcekeni yavuka inhliziyo 79 Jeremiah inhliziyo yakhohlisa kunakho konke inhliziyo yonakele kakhulu ithi incwadi ubani ongayaziyo bese uShembe mina Jehova ngihlola inhliziyo bese ngiyalinga naseyibilini ukuba ngiphe yilowo nalowo njengokuhamba kwakhe nangokuthela kwemsebenzi yakhe injani imsebenzi yakho noma ungayifihla kuthini kodwa uShembe uyayibona uShembe uyayibona isithele izinto kaseyiganile wasuka inhliziyo kulona yamkhohlisa yaqala yabona umkakhe yathi ngangimkhethe kanjani yajikela unkosikazi kamfowabo wabegcekeni wamtshela ukuthi ngiyakuthanda wathi omunye ungigila mhlolo wathi ngiyakuthanda wathi ungithanda kanjani ngiganile ufuna kuthiwa ngaphume ekhaya ngingayaliwe wathi ngiyakuthanda wathi ngizolithatha lolu daba ngilitshela umfweni ukuthi wena ungiphendula intombi la egcekeni uShembe mdala benza ukleva bakho kodwa uze wazi ukuthi ngomhla ka18 April 2026 uShembe mdala ulinde ngo28 uyokuma phambi kwakho noma ungasathanda umhla kuphela yasuka lenkosikazi yathatha udaba yalitshela umyeni walo yathi myeni wami sengiphenduka nganenkinga la egcekeni uthi omunye kwenze njani uthi sengiphenduka ngayintombi egcekeni umfowenu uyangishayela wakhuza ibhadi lo wathi awu kanti ungayali wena ekhaya kini ungazongithatha nengane kamama sikhule nayo yayi ngoba uqile obulama khwanga yayi uqile obulenza impandla wathi omunye hawu ngalanda umtorongi wena ungikhathana ingane yakwethu wathi ngikubikela ngosizi engibhekene nalo wathi ngikubikela ngosizi engibhekene nalo kuleli cele uShembe mdala maNazaretha wasayinyenya lo waya kwingane yakwabo wathi usibantwana wenzani wathi omunye ngenzeni wathi omunye umshelelana umkami wathi omunye hayi unamanga Thobe athi awundosemakhaya ekhumbuza komsangulela kanti uthi lala lulazi thina sabona uqhilize ethi ngiyambuka ngisho umuntu ebingelela ngokufarisa uthi hayi inkunzi le unzi uthi wabuye lo wesilisa wathi hayi ngikutshelile ngathi ngeke beze bekukholwa kodwa ngifuna ukutshela igama elilodwa ngiyakuthanda wabuye
wabuya lo wesifazane wayotshela umyeni wakhe wathi namanje kangihleli kahle la ekhaya le ndoda ozalwa nayo isingiphendula intombi la igcikile ngiyashelwa engazani kube kwakunguwe wena wawungeke yini ukuthi yazi nami ngiyabona ngathi la umaqondana lo hayi nami ngathi ngageja kodwa wawungangiboni ngani wena ngise ngibonwa yilo kodwa ngoba lo wayiphuma ekhaya etsheliwe ukuthi lapho uyokwakha awuyini ukuyobhidlisa wame eqinisweni wena wawuyoma yini noma ngabe sekwalanda amacansi kwalandwa inkomo kwathiwa kuzogeza umsuki lilumbo esithi lensizwa uyabona ke sibanibani sengize ngabamba umcili bakho bokuthi lento unkosikazi wami angitshela yona uyayenza ngiyalithatha lo daba manje ngilisa kubaba wayeseguqa phansi omthopha ngithazelo zakubo wathi ngiyavuma kanti kuvuma uKhayina baningi oKhayina la kanti kuvuma uKhayina wathi ngiyavuma ungalithathi lo daba ulise kubaba ngicela ungithethelele unkosikazi wakho uqinisile ngiyamshela wayesethi lona ngoba amadoda khona makholwa wathi kulungile ngane yakwethu ngiyakuthethelela kodwa lento yenzayo ungaphinde oh yes bayisethi lolala lulaza thengane yakwabo iphumile isemsebenzini wayesebuza unkosikazi wakhe wathi kodwa umfowethu uphi wathi omunye hayi usemsebenzini uzobuya sekulate yayisiphume emambane yaphuma nezikhali yafika yibeka ngaphandle iyolalela umfowabo unyendle idlala inhliziyo noma ungawakhohlisa amaNazaretha kodwa uShembe ngeke awuye lophethe konke ngeke wayesephuma wafike wayibulala ingane yakwabo eyitshela ukuthi kuzofezeka into amaplan akhe wayesethi uShembe mhlawulo balencwadi mfana wami ngangikhona namhla futhi iyophendulwa yimi thema isembulela umfowabo wayesebuya wazolala ekhaya wafana nabantu bonke mase kuvuka kuseni sehletha umkhosi thiwa kodwa ingane kaMasibanibani idliwa yini abantu baze bahamba bayofika kubo bathi nansi ingane yenu idindilizile lapha waya nombulali wafika naye wakhala kanti ukhala inyembe sengwele Dinga Luka 12 verse 2 khuluma akukho kusithekuleyo ongeke ufela lokufihliweyo ongeke kwaziwe akukho kusithekeleyo noma ungakwenza kumnyameni uShembe usuke khona nendlebe yakho neso lakhe hey ngisho ngenzani Sikhosana ngisho ngaplanana uShembe nendlebe yakhe neso lakhe usuke khona ekubona ekuzwa ngicabanga ukuthi wena mangilele mina ngishifa ngisuza ngifana noShembe uShembe akalali ugada yonke into eyenzakalayo itshela insizwa-ke ngoba bekusanalolu siko lokuthi owesifazane mayidlulelwe indoda uyagadwa agadwe khona la egcekeni yayisilunga imambane masezilile lo sifazane eseqedile kwenziwa usiko wathathwa imbuzi kwayobikwa kwathi uSibanibani ngoba ungasekho-ke umfowenu lo uzokubhekela umuzi wakho wathi uShembe naphakade kwaphika uShembe-ke manje kwaphika isikhokha sokugcina sathi naphakade sizophika nezulu laso nje ubuklefa nje ayofika amaNazaretha akuthandazele athi inkosi noma sungamthatha usegulile athi naphakade nekafelwe ngachazile ukuthi unjenje udalwa yini yathi makwabo ngami sheshisa ngendishe yamanzi lapho ulethe ngigeze ufuna ukuyobona ngale kwenzakalani angithi iyadla manje phela alethe indishe yamanzi yabekwa lapha phambi kwakhe uthemethe ufaka ikhanda wavela umfowabo wathi wangibulalela uShembe sephendula imali lo ibhalayo uShembe uzoyiphendula wathi hayi lethani indishi le iyaphetha faka amanzi kwenye indishi wathi uletha omunye ubheseni wabeka phambi kwakhe wathi ufaka leli khanda lakhe elikhulu elinempandla
wathi wafela umfowabo wathi wangibulalela isibonibani wathi hayi yake indaba yokugeza manje kulate letha ukudla waqiqinga unkosikazi wafika kuyena wathi ifosho netray wathi uphakamisa ispoon wavela umfowabo wathi wangibulalelana waqala wangageza yaqala yanuka imoshwali phela ungasahla ungasagezi kuzonuka imoshwali yaqala lensizwa yangani waqala manje unkosikazi wayo wabikela bomndeni naku kunenkinga indoda engahle engagezi mdala ushembe ngiyangibona bayimecabanga uthunyazi holwa izolo ludala waqala wangageza wabikela bomndeni wagijima inyanga wagijima izangoma kwaze kwavela mvelo ovelayo wathi ake niyohluleka nakushephe emzini wasephakameni balificiwe ukalikhazimungu esephethwe ngamaxhophe etshali kwathi kuziwa naye bathi mebembeka lapho laseliphakama laselithi lewamndeni wosanda uthi ameyifika bembeka phansi wathi uyaqalwisa wathi thula wena wathi yakhuluma wathi thula wathi khuluma wena unani wathi uthi kwa wathi ushabe khuluma unani wathi wathi okwasta wathi lithi khuluma unani bayiseqashuka wathi baba wathi uyakwazi ukukhuluma wathi mama wathi yabo ntodana wenze njani wathi ayangiguli mina wathi unani wathi ayangiguli anginalutho wathi uhliwa yini pho wathi mangithi ngiyageza mama ngibona umfowethu emanzini engibuza ukuthi ngambulalelani mangithi ngiyadla mama kuvela umfowethu esipunini athi ngambulalelani ngihlushwa izwi likamfowethu lithi wangibulalelani uthi wayesethi ushembe umthalo ushembe khuluma abantu mina babengewona amaNazaretha kodwa ngoba uyena unqamla ndwendwe oyibheke esikogweni zanqanyulwa nguye wathi ke bazali bakhe ngifuna ukunitshela namhlanje ukuthi lo mfana njengoba sibonana namhlanje siyagcina ukubonana kwenzayo ngesibonane wenzani wena ngenzani mina ungafundi ngenzani mina wenzani wena ngomhla uphela uzombona ushembe mina ngomhla uphela ngizombona yini kulento engiyenzayo wasaba ushembe washo umthetho waphikiswa yimi wasaba ushembe ekhuluma izwi laphikiswa yimi akubona nabantu abaphika ngomhla ka3 uthi ushembe namhlanje sibona ngathi sineyinkinga engaka kuleli bandla inkinga idalwa abantu abaphika ngomhla ka3 ukuthi kuleli bandla ngazi kwenzeka kanjani abantu bakhona baqaphela izinto ziyakhulunywa abantu bakhona baqaphela ithi indoda kwamlungwane kwathi kusentabeni enhlangakazi uthi wakhuluma idimoni esemkhomba uzakwabo yathi la khuluma kuwena angisho wena uthi la khuluma kuyena lathi hawushambe sithe sisezulwini wasixosha wathi asize emhlabeni sesisemhlabeni manje uyasixosha yathi inkosi ngithi hambani laselithi idimoni kulungile shembe siyahamba kodwa ngoba sihamba nje sizobuya mhla sibuyile uyobona ngokuthi labantu bakho bathanda imali mhla sibuyile uyobona ngokuthi laba bantu bakho bathanda imali kobe sesikhona ngoba ushembe ukhona futhi izinto ayiprofetha nayikhuluma sezikhona bakungani ungasukumi Nkosi ayibusisele kuzweli.